Lesedi, kganya, thobela, ke a le dumediša, ke a le tamiša, ebile ke le amogela go semoya ka Dr. Makgabo. Le gone ke rata go share le lena story se ile gore ke se badile. Ke kwelele story se se botse kudu, then ka ipotša gore e re ke se share le lena. Story se se ka araba tše dingwe tša dipotšo tše dintši tše re nago le tšona mabapi le spirituality, mabapi le go ba ga rena mo lefaseng le re le go mo go lona. Pele ke thoma ke rata go amogela ba ile gore ke mathomo tsena mo lenaneong la rena, ke kgopela le subscribe le like channel ya rena le gotlele yona notification bell. Ke a leboga. Story se ke story se e leng gore batho ba bangwe ba na le go se experience kore ke ntho ya re ka bitša gore ke out of the body experience. Ntho e le gore motho mo kgona go e experience a ntše a sa lwale a sa reng a sena bothata mo mmeleng, but a ba le mogola gore ga a robetse ka nako nngwe le ga a sa tshware ke boroko just no patla mafela mo mpeteng, then o ba le an out of the body experience mo e le gore moya spirit sa se kgona go tswa mo mmeleng wa gage. A ke bona a le lefelo tsoko go tlhagalelo tše di itseng, a kgona ke bona a floata jalo le jalo a le mafelong a e le gore ga se nka fitlha gona ebile ga a tsebe. A mangwe nako nngwe eo ka ke bona e le mafelong a le gore wa tseba gantši ya thuša ntho e so, because ke e le gore ka nako nngwe o kgona go bona le manaba wa kgotsa mangelo ao ba o thušitše gore moya o tswe mo mmeleng, ba o iša lefelo tsoko mo e le gore o kgona go bona manaba a gago ba le mola, wa bontšha gore bona batho ba le ba dira 1 2 3 4 5 ba plana ka wena jalo le jalo. And ebile ba kgona go bontšha di-processes tše le gore ba di šomiša gore okay ga ne jalo ba dira step number 1 ba dira 1 2 3 mo go wena, mme ba tliša a case goba lefifi le le itseng qitho jalo le jalo. So batho ba bantši ba kgona di experience le tša mohuta mo song. Ge le ka gopola gabotse dikgwedi last year go na le video ke dirilego, I think last year a ke sa gopola gabotse mara go na le video le re sa le ka e dira ya out of the body experience e le gore ke ile ka experience ka bolela gore ke no ponya matlho gomme ka bona ke le legodimo le ka e check ba bantši mo le gore ke bone ke le legodimong, ka bona modimo, ka bona le mangeloi, ka bona ebile le gore ba ke prepare go tlo ba le ntwa e kgolo ke between good and evil. Ntwa ya gona ke between good and evil mo le re bontšha gore modimo le mangelo ba ke preparela go tlolwa le lefifi le lentši le le tletse mo lefaseng. Le check video yela, so ke yona an out of the body experience. So batho ba experience ka mekgwa ya go fapana. Ba bang gantši process e ba go through yona ga motho ana le se kgotse gore o kry-ile accident mo e leng gore goba o lwala kudu mo e le gore o sepetlele, ga a fitlha ka sepetlele ba re o ko ba setse ba raya motho o tlhokofetše, bona ba tseba tlhokofetše ebile ba sa prepare di 1 2 3 santefa motho la ga se a tlhokofale, o ile lefaseng le lengwe moya o tswile mola mmeleng, then automatically ba tlo no bona ka re o tlhokofetše. And then motho la a bone tše a di bonago, a bona a ena le mangelo a gage goba badimo ba gage goba a ena le modimo goba Jesu jalo le jalo morena Jesu, a kry-a di-message tše e le gore o santše a boe mo lefaseng a tla tlo di bolela. Gantši motho wana o tlo gore ga yo phafarega wa kgotse le gore gape batho ba bone ba tletse moki ebile ba bangwe ebile ba lla ke batho ba bone ba ipotsa gore motho a po tlhokofetše santefa o sa phela. O yo kgona go bolela motho la ka nako ntši wa ba tlhalosetša gore no, this is what I went through, this is what I saw. Nako tše ntho ke mmele wa ka o omile, moya o tswile mo nameng, ke bone ke le poleke so le so jalo le jalo. Kore motho la nka no re sort of a ka no ba go ka lefase la rena ka mo re tlo re motho la tlhokofetše, but ya ba ntho la gore a sa tla tlhokofala o sa ile ka lefaseng le lengwe. And ga a ka re a le ka mole ya ba ntho le gore le modimo nyako gore a nama a tlhokofale or badimo ba nyaka gore ba nama ba mo tšea a tle ka kua ba joine, then automatically motho la tlo no tlhokofala. And tše dintši tše di se kgotse le gore motho wana ga ke bona a le on the other side, ga yo bona badimo ba gage ka nako ntši badimo ba le ba kgotse le gore maybe a ka bona samana mo tsebang a kere from the ancestors tša gage o le gore wa mo tseba o le ke kgala tlhokofetše. Motho la kgona go mokoba ba mokoba ba re wena boela morago boela gae bana goba ba motse ba re o sana le mmereko o montšhi le ra se o fetse go o dira boela morago. Motho la ga yo phafarega o tlo no tlhalosa gabotse gore ke bone 1 2 3 4 5 ke go diragetše 1 2 3 4 5 ke yona an out of the body experience. So story se ke le botsang sona today, motho nka se mitše ka lebitso la re tlo no mitša re ke Mr. X mara ka ra story se sa seki le ena o experience tše yona out of the body experience, but yena ga sa tlhalosa gore na what happened go tlile gore a experience. O be a robetše fela
goba o be a lwala a le sepetlele goba o ba kry-ile accident mo e le gore o ile a experience yona ntho ya mohuto o wena ga se a tlhalosa but ka ra story sa gagwe this is a true story batho ba oše e diragetse ka nnete-nnete ka ra story se ke isa Mr X o ke bona a le godimo e le ena a spirit kore ebile ga bolela o re la mathomo na sa kgone go ke realize gore na botsebotse ke ena eng ke ena motho or ke ena eng o kisha so o ba le on the other side a le yole ka a spirit kore o ba sena mmele wa o tshwana le nna le wena mmele wa ebe le mmele wa a spirit ka gore o re there was a time mo kore o re la mathomo ga thoma o ke temoga ga ke tsebela kore o thomile bile a sa ke temoge consciously a sa ke pone gore ke ena mang go diragalang ka yena until a thoma kore go thoma ba le tlhaloganyo mo go yena a thoma go realize gore no I'm a spirit ke nna spirit akere and then o re a thoma a lebelela matsogo a gage dilo tse re di bitsa gore ke matsogo a ke tsebela kgotse le gore ga a lebelela kgotse le gore le ga lebelela mmele wa gage maoto jalo le jalo kgotse le gore kore ke a beam of light kore it's just a light mo go yena ke ka mokgwa le gore o ba le ka gona then kona re kgone go realize gore no ke nna spirit and then o re ga a lebelela lefelo le a lego mo go lona o re it was dark everywhere kore go le dark or bokry-nyana mo la mare be le fifi be le sufi go bo go sena ganya go sena setša go sena selo yena o bantša no floata na mola a nnoša le gona mola so a maketse gore na mare ke mo kae gana mo mare go diragala mare a sa kgone kušana mo kae so o re a sa lebeletše gana mo a sa maketse gore bontsho bo bontšhintšhintšhintši gore bo phatlaletše all over a o bone selo a gona any building a gona selo ebile a gona other spirits ke yena a nnoši maleng gona a kgone kušana go diragala eng then o re ga ntše a sa lebeletše mola a sa maketse o re ka ntlhana ya gage ya leihlo la ka mo go left o re a bona kganya a light e tšwelela mo go yena so ga sentse gore a thena lebelele light ele ya moganetša kganya ele ya moganetša re no o seke wa ntebelela gane jalo o tla kgona go ntebelela ya ba gore kganya yeo ene a bego a e bona e batamela mo gaufi le yena ga batamela mo gaufi le yena then ya ba gona e mo fang permission ya gore yena a ka e lebelela ga e lebelela then o bona nka le gore ke lenyeloi an angel o bona motho kore o bile o no mmitša kganya a sa tla mmitša ka mabitso a mangwe akere gore it's just a beam of light ke kganya mola and then motho o ba ena le maphego go bontšhela gore it's an angel so ga bona yona kganya yela and then o re motho la a thoma a mo tlhalosetša kganya ele ya thoma a mo tlhalosetša ka bophelo ba gage a mmotša ka the previous life ye le gore o iphetše mola lefaseng le nna lona re leng mo go lona gane jalo a mo tlhalosetša gore wena sale wa phela o phetše gantši o eba reincarnated jalo le jalo so yane ke tlo tlhase ka bophelo bo o bo phetšeng last o re o mmoditše ka dilo tše e leng gore di mokoša bohloko di mokošitše bohloko e be le life e le gore e be se life e botse kore ka nako tšo ge that light e tlhalosetša Mr X ka life ya Mr X ye le gore o iphetše in the previous light yena Mr X o ba sa gopola selo o ba lebetše everything completely so kganyele a mo tlhalosetša everything step by step gore this is how you lived nako tše re bo re o rumile kwa lefaseng o fitlhe wa phela so so o re taba tšeo di ile tša mokoša bohloko because e be se life e botse and e be se life e le gore manyelo a gage ba mo nyakela yona and then but a se re tlhalosetše rona what happened a no re botša gore no ye ke temane ya ka se re botšeng yona goba if a ka re botša yona o tla re botša yona ka nako e tlago so re tla bona ka yena and then ge kganya a fetša go tlhalosetša Mr X ka life ya Mr X mola le mo lefaseng then o re kganya a re go Mr X a re jwale re ya go roma gape lefaseng o swanetše o boelele go na le mmereko le gore swanetše o dira gape ba mo tlhalosetša mmereko a swanetše gore a o dire e mongwe ya mebereko e bile gore o swanetše a ye kwa lefaseng a yo thuša batho na batho le gore swanetše a yo ba thuša ka maphelo a bona ka semoya sa bona and then a tšwela pela mmotša re ge re o roma kwa lefaseng ga re o romele gore wena o yo o ipsina ka tša lefase tseba gore wena o fitlha kwa lefaseng ga o yo phela bophelo bo botse bophelo bo bose o ya go phela bophelo ba o tlaišega eme ke gore wena o kgone go dira mošomo rena ro romelang ona so ke nana re ge a mmotša so ke ntela gore ge a yo phela bophelo ba go tlaišega
gore a ska ba too much into material things. Ke ntho e tlhola ke botsa batho ke re ka nako tse dingwe manyelo a rena modimo le badimo ba rena ga ba re fe maphelo a ile gore a ditšhelete makhumo jalo le jalo ga se ntho e re tletse mo lefatsheng. Ga ba ka thoma ba re ba nromile mo lefatsheng go tlo phetha mošomo mo itseng ba thoma ba mpha le makhumo a mantšhintšhintši ka nako ngwe nka ba tempted ka feletša ke lebala mošomo laka ke sa o dira ka mokgwa ke santse ke o dire ka gona ebile ke tlhanamela le batho ba le ba ba nromileng mo lefatsheng. So that's why nako ngwe re leka go betšha dilotho re a jewa ra nyaka mebereko ga re go le enough kore bophelo ga bo kgatlhiše kudu mo bathong bao ba le dimpho tša semoya. Batho ba ntšho ba le dimpho tša semoya ba lla ka tšhelete ba lla ka go gola boima go ka lebelela motho ona go tše boima a se a go le tshwana le bona ba bang ka mo lapeng jalo le jalo. Motho ona le a go tše stele go swana ba boima go boima ka ra lenyalo go boima mo mešomong go boima le mo bakgotseng ka metlha o kgotse le gore bakgotsi ba ile gore ba tla go wena ke ba barong ke ba ile gore ba tlo go diriša dilo tše dimpe ke ba ile gore motho ona ebile wa seleka o tliša lefifi gore wena o lebale tšela o di rometšego mo lefatsheng. So ke part ya go tlaišega mo lefatsheng. So ke ntho e la go bontšha gore not everyone a tlile mo lefatsheng o tletse go tlo ipsina ka tša lefase. Gona batho ba ile gore go ya ka manyelo a bona go ya ka modimo ga ba tshwana ipsina ka di-material things. We are not here for material things, we are here for spirituality. Ke ka baka leo ba felago ba sa re fe some other things because ba tseba gore re sa tlo geloga. Tšhelete e tšhentšha batho ba gagešo, tšhelete e tšhentšha batho, tšhelete e ka o dira gore go seno ba le yona kore immediately go seno fetša go ikry-a o lebale motho a leng gaufi le wena, o lebale motswadi wa gago, o lebale ngwana geno jalo le jalo. Ke ka mokgwa le gore tšhelete e ka gona and ebile e ka o dira le gore gape o thoma o dira dilo tše dimpe jalo le jalo. Re kwele di-stories tše dintšhi ka batho ba ile gore ba thwala motho a ye ka baka la o nyaka bohumi motho a sepela a rekiša soul ya gage to the devil gore a kgone go kry-eng bohumi bola o diragalang ka bona wa bona gore ya ba change. Motho ga sena o reka yona ntho ene la ba bantšhi bile motho wa tseba gore ko reka ntho ele ke seno ba le yona e ntlišetša mahumo auwe every year ke santse ke e feede ntho e nyaka madi e nyaka go ja jalo le jalo e jang e ja madi o a tšwa kayo ke ba lelapa la gago ba tlhokofala one by one every year la boloka mara ka baka la gore ke needa tšhelete ke nyaka tšhelete e se gore ke a needa ke needy I just want it ke na le megabaru ke rata dilo then ke ntse ke tseba gore ntho e sa tlo bolaya ba leloko laka ka no ipotsa gore a se selo le ka ba fetile ke tla ba ke na le tšhelete mose ke tla ba ke na le bagwera ba bantši nka se ba gopole batho bale ebile nka se file sorry santefa ba re ditlamorago ke di tla boima santefa go na le nako e le gore o tlo kwa botlhoko na lo tše ntši tšelo di tlo o diragalela tše e le gore o tlo kwa botlhoko ka tšona dilo di tlo ba boima ka raphelo ba gago le tšhelete la o ka sa ipsina ka yona and-e go e bušetša a o kgonagale. So that's why ka nako ngwe re sa fiwe dilo tšeuwe ka nako ngwe kgwetse ntho e la gore ke lela gore ke tshware lotho modimo le badimo ba ka le manyelo a ka ga bamphe dinomoro ga bamphe lotho ga ba nyake ke e tshwara gobane ke neta ba nyake ke e tshwara nkare ke betšhitše 31 ka ra e re ke e tloše ke beye 32 and go a tšwa 31 ene la ke bo ke be le mathomong ebe e se gore ke meleko motlho mongwe go na le mana ba ka ba dirileng ka mokgwa mongwe e le nthwele ya gore ba rile ka ba lebelela ba kušara o ga a ka e tshwara kona a kgelogile a ka sa phetha mošomola re nyakang gore a o phethe. So le yena Mr X ba ile ba mmotša gore kua lefaseng o yela go tlaišega ba re ntho o tlo e dirang gane jalo wena what you're going to do o tlo choosa batswadi ba gago ba bantshwa mo lefaseng o ya go ba choosa ka metlha gore re ge re le mo lefaseng we chose our parents batswadi ba rena ba choose rena ke rena re choosang di-parents tša rena ba mmotša ba re o choosa batswadi ba gago and then gana mo o leng gona o tlo no gola boima wa phela boima mare main thing oba main purpose ya gago ya go ba mola kore go fitlha mola o swantse o dire 1 2 3 go na le dilo tse o swantse o di dire spiritually go na batho ba swantse ba thushe spiritually. So o re o thomile a gana a re no nna ke nyake ba ntse ba mo gapeletša o re a ba bolela re gape gore a re nna ke na choice mose wena kganya wa nkgapeletša lo tša ka moka tsona ga o mphe kore a ke na choice well yes ga o na choice you are a spiritual light ga o na choice. So mmereko wa kore ebile wa bona gore mmereko wa gago ke
go phela o thuša batho mmereko wa ko ba reincarnated over and over again o tla mo lefatshe wa phela bo boitseng and then nako ya gore o sepele wa tlhokofala o tlo boela gape anamole kore wena o moromiwa life kore energy ya gago ga e fele e phela e le gona forever kore wena ko wena ntho ya re reng keng eternity you are immortal okay so nampile banama ga ba seno mo tsa mokgonowe then the light a re Mr. X a re lebelela kua so Mr. X a lebelela gana mola ba mo šupeditšeng gona ga a lebelela a thoma bona o ka re o bona round nyana so o ka re ke something se se round sort of lethalenyana le lenyanenyana le le round mara le a phadima so o ka re le tuka mollo kore le a phadima gona le light mo lona o re ga ntse a lebeletše then wa bona re ntho ele ya gola kore o ka re ke fele ba tsamela mo gaufi le ena and then ya gola kore ka re ga laetela then kore ka ra laetela then ke a thoma go bona dinaledi tše dintšhintšhintši ka mola so mola leng gona dinaledi ga digo go ra gore mola leng gona ke another dimension so no ka mola lighting ela ka mola gare ga circle yela e nago le light ka gare ga yona go ba le dinaledi go ra re ke the other dimension ke dimension e re lego mo go yona ya mo lefaseng ke the third dimension so ga le gana mola and then ga lebeletše a thoma a bona lefase le lefase kore mola be le lefase and then mola e le kore sort of le rata dima mo godimo a kere mola marung mola and then ke dinaledi mola e be bontšha gore ke bošego ke dinaledi mola jwalo le jwalo so ga ntša lebeletše a yena e potsa re a nka seye a ntša gana so ga yo tena a lebelela kgotse le gore the light o sepetše o timeletše a bonona o ile ka mara se se leng gona the light o motse gore you need to go you must go wa sepela re a go roma ga ona choice ga wa tshwanela ke kgethela ra go roma ke mmereko wa gago ba mmotsa ba re ga se wena o nnoši le ba bangwe le bona re ba romile ba ile ba bangwe ba buile ba bangwe ebile ba boelela gape so le wena ke nako ya gago ya gore o boelele o phetha mošomo le gore o romela ona so o re ga ntse a sa lebeletše mola the light a nyameletše and then yena a ntse a sa gana ka pelo le moya then mafelelong a nama a thena mola e potsa ra nna nka se lefaseng lela lefaseng la a material world a nna nka se yena ga ke nyake go ya ga a thena mola gare a nyako boela morago ma tswang gona gare o re a bona motho a tla mo go yena o ba shepegile jale ka motho but motho e be le a lizard person ke batho ba le sale ba gona sale ba phela ka nako tsona tšele ene go ra gore ba sale gona ba sa phela ba ka no ba se gona mo lefaseng la rena ba le lefaseng le le itseng so o re a bona a lizard person a etla mo go yena o re motho la lizard person o ba tšhoša kudu o re ba le grey nyana black nyana in color and then letlalo la gage le be le like la bona matlalo a lizard gore a jwang matlalo a ke a dinoga gore na a jwang letlalo la gage e be le exactly like that so lizard person o re e be le motho mongwe wa dinamana kore a le o ka nna gore motho wa o gima so a kere a na le six pack selo tše ka mokana ga tšona a kgwahlile ene e le o motelele and then a etla mo go yena a fitlha ema gaufinyana le ena a fitlha mo lebelela o re o ba tšhogile kore motho o la lizard person ka bosena o ba tšhoša number one number two a tšhogile gore na yena lizard person o sa tlo mo dira eng o bonana gore maybe o tlo mo dira ntwe mpe so a bona the best thing ke direng e re ke tšhabele lefaseng ka gore ebile ba nroma gale ke sa nyake I don't have a choice go na le gore ke lebelelane le lizard person rather ke ye lefaseng ko phetha mošomo ba rileng ko phetha nampile o re ke ga a sa lebelela lizard person a lebelela pele nampile o re ke ga se tša bona mmele wa gago o floata o tsena ka re ga this other dimension e le go dimension ya lefase la rena la ka keno and then o re a bona a floata and then ya felela gana mowe so and then a se tšwele pele gore na what happened ga se no tsena ka lefaseng la ka keno kore a kere motho o gopola gore ke motho le wa phela gane jalo mo lefaseng la boserena a kere and then o bile le an out of the body experience then mangwele ya gage modimo badimo ba mmontšha gore na go diragetšeng ka yena before ka tla mo lefaseng leke this is confirmation mo go yena mmotša gore a se yena motho fela ke yena a spirit se le gore se a reincarnata
se boa mo lefaseng kgafetša-kgafetša ba rona le spirit tše le gore ka di tlhokofetse go fedile ka tšona goba le spirit tše le di tlo no boa mo lefaseng kgafetša-kgafetša especially motho a nang le spiritual gift wa go tsena le mphoelela ya gore wena o ba reincarnated over and over again wena o moromiwa, you are a messenger go sepela mo lefaseng ga o tlhokofale. And then le ka moya wa o ya into the spiritual realm o ya mo e leng gore go ya batho ba e le gore they need to be reincarnated mo e le gore moya wa o ile tlhwekišiwa ka leswa wa ba gabotse a ke re nka no re reborn moya wa tlhwekišiwa moya wa gago o bipiwa ka leswa kore wa ba gabotse kore wa ba pure wa ba clean wa yo tlhwekišiwa gwa tlošiwa any energies negative energies tše le gore o tšwa le tšona mo lefaseng. And then go fetša go ba cleansed and then o rumiwa gape o tsena ka ra face ngwe gape ya the spiritual realm and then mo e leng gore ba ya go roma ba botsa raga jwale ke nako ya gago sepele. Okay, so motho ke motho ke lo tšele gore o di experience and then ne ba mmontšha ka yona toro goba ka yona vision goba ka yona out of the body experience gore this is what happened pele o itla mo lefaseng and tseba gore wena o rumile go tlo phetha 1 2 3 so wena o lebetše wena o busy o lebeletše mahumo a lefase o busy o lebeletše gore shape ke a sokola gape eng o lebetše gore kana wena re rile gore o roma ra go botsa gore tseba gore wena o phela phelo ba o sokola ga wa tlela dilo tša lefase o tletše go tlo phelela dilo tša semoya o tlo phetha mošomo wa semoya go feditše o boela morago moya wa yo wa tlhwekišiwa gape wa buša o boela gape ke purpose ya gago mo lefaseng. So and then ke ga yo phafarega and then Stori sa se felela gana mowe so go ra gore o phafarega a tsene ka re ga dimension e ke rena ye re lego mo go yona and then o gopola gore ba rile o swantše a yo choose a parent so ra re ga tsene ka moara dimension ya rena and then next topic ke kae mo e leng gore motho a ka ba a imile goba a le gaufi le go ima and then ga yo tsena ka ra motho namka then ke ntela gore ka re ga mmele wa motho ola ke ntela gore then motho ola ba setse ba re o imile. And then spirit la so nana ka mola gare ga popelo ya mosadi ola for 9 months until ebile a belega so ba rile a choose batswadi ba gage yena o yo choose batswadi and go choose batswadi a sentse la gore o lebelela gore e re ke choose o la ka gore ke lekgowa ke phelophelo bo botse e re ke choose o la ka gore o khomile no go ra gore gana mo e le gore yena o wela gona ka nako e newe spirit sa so wela gona ka nako e newe and then e tla ba yena a parent ya gage then o ra re yena motho wa gona ke yena a tlo go ima immediately and then ya ba gore o wa ima for 9 months after 9 months then o wa belega ga belega yena Mr X a ke re goba yena the reincarnated spirit so ga belegilwe e le ngwana mola a gola ke mo e le gore o tlo kgona go bona gore na ke choositše batswadi ba mohuta mang mare ka go tseba gore go tla ga go moki ga wa tshwana go lebelela mahumo a lefase ga wa tshwana go lebelela di-material things o swantse o lebelele taba ya semoya ga e tlo go tshwenya nto e la o kgwetšele gore ka gae o choositše family gore ba sokola ba phela boimana go tšengwe go robalwa go without dijo ke ka mokgwa e le gore mangelo a le ba nyakile ka gona this is the type of families tše le gore o swantše o di choose so go kgwetše le gore o kgonne o choose family e leng gore motlho mongwe e humile well ke lucky ya gago mare se se leng gona lehumo lela le seke la go lebatša mošomo wa gago so ke yona taba tša Mr X ke yona reincarnation ntwele ya go araba dipotšo tša rena tše dintšhintšhi rona ge re tloga mo lefaseng re ya kae and then go diragala eng ka di-spirit tše le gore di tla mo lefaseng kgafetša tše e leng gore di tlela go tlo thuša batho go diragala eng ka moka nna re na le a purpose in life e no re ka ntšhi ge re fetša go belegwa ka baka la dijo tše e le gore re tla ba re fiwa tšona re a lebala ge ntše re gola re a lebala mare ngwane monyane ga nke a lebala but ga ntše a gola o thoma o lebala motlho mongwe dijo tša dijago o ja dijo tše e le gore vibration ya tšona e very very low mo e leng gore ebile di feletša di tswalela di-chakras tšela di blocka di-chakras automatically. Number 2 re phela lefaseng e leng gore go tletše dibe tše dintšhi go tletše bobe bo bontšhi go tletše too many negative energies go tletše le bothakati bo bontšhi ga ngwane la setša belelwa mokgonola e le a reincarnated spirit already bathakati bale ba kgona go bona gore this is a reincarnated spirit se se tlo re lapiša spirit se tlo re disturb o dira mmereko wa rena wa bošego
So ba dirang, they will make sure gore ba block spirit sele ba ka se kgone go se bolaya se na le maatla spirit seke mara ba ka šomiša ditlhare tša bona gore ba direng gore ba blocke the spirit se palelwe ke go dira mošomo wa tšona. So gona this spirit se ntse se gola as e le motho. Di-negative energies goba bona batho ba ba o seleka ga ba ntse ba leka go destroya this spirit o tsotse gore ba tla leka go se destroya emotionally because now it's in the form of a human. Ba tla leka go se destroy emotionally, ba tla thoma go se destroy physically, mentally, jwale le jwale, and even spiritually. Because Mr. X o boletse a re nako tše spirit sa se thoma go tsena into this dimension ya lefatshe le re lego mo go lona o re o ile a thoma go feela di-emotions gore re ka mola on the spiritual realms there are no emotions. On the spiritual realm mo dimension ye a bego a le mo go yona there are no emotions. Yes, go na le di-spiritual realm tše dingwe bankane gore di-dimensions tše dingwe tše e le gore di-emotions di gona mo e leng gore go tše le gore let's say ke le a spiritual person ka mokgoki and then ke na le this spiritual gift maybe ga ke dumele go ya go phethela mangelo a ka badimo ba ka ke a gana or something and then those bona badimo ba le baka bale ba kgona go kgotse le gore ba kwata ba kgotse ya go consulta kae ka ba botsa ba re badimo ba kwatile wena ga ba direle 1 2 3 ba kwatile because ba lefaseng le gore goba ba ka re ga dimension e le gore e na le di-emotions ka mogare that is why ba kgona go kwata, that is why ba kgona go punisha jwalo le jwalo. So yena Mr. X mo dimensioning e a bego a le mo go yona ke mo e leng gore spirit sa se be se tlhatswitše se le gabotse se sena di-emotions and then until ba moroma lefaseng la ka keno ga tsena dimensioning ye ke ya rena and then di-emotions tšela di thoma go boya o thoma ba le di-emotions. So ke yona ntho wa bontšha gore re mo for a purpose ga re atlela mahumo a lefase. Motho mongwe o tlo makala gore okay naga she re na le yone kgolokgolo naga ya Africa e tletše ka mahumo a mantši e tletše ka memaine digauta di-copper di-silver jwalo le jwalo e tletše ka di-oil jwalo le jwalo. Naga tša ka ntle bo America bo Europe bo kae dilo tše ba tla ba tlo di tšea ka mo nageng ya rena ba bušibile ba re tšele le naga ya rena ba tše mahumo a naga ya rena ene rena re no ba lesa go ntše go le jwalo ga re ba tlhoye re no tshega le bona ra ba thabela ba ntše ba utswa dilo tša rena ba ntše ba re oppressa jwalo le jwalo. Why ba sotho re le so ke ka baka la gore we are reincarnated re di-spirit tše le gore di reincarnated re di-spirit tše le gore di gaufi le modimo re di-spirit tše e leng gore even if we are emotional akere but ka mokgwa le gore re trainilwe ka gona di-emotions tša rena di a tshwana gore di dire gore re tlhoye batho ba bangwe re leke go dira di-revenge o tseba gore motho la o ntirile so okay re ke dire so motho la o nkutswetse 1 2 3 e re ke ko mmolaya ga se rena di-spirit tša mohuto nowe and we know gape gore mo lefaseng leke ga re atlela go tlo dula re tletse go tlo šoma ge re fetša fela re diang re boela morago ke kae ke gae ke kae the spiritual realm. So ke sona story sa Mr. X ke kule ke se ratile kudu ka re ke se share le lena ke a leboga.